To je to. Gotova pauza za kafu, vodu, pitu i krećemo polako dalje prema Zrenjaninu. 10 sati i 10 minuta. Prešli smo do sad 185 km. Gospođinci ili gospođinci, ne znam kako se akcentuje. Sad nema nigde nikakvog putokaza, ali ima znak da je ovo glavni pravac, tako da idemo tamo. Pa ćemo da vidimo gdje ćemo da izađemo. Imam na viziru nešto zamazano. Sad je opet desno glavni pravac. Deluje mi kao da idemo u dobrom smeru, da je tamo negdje Zrenjanin. Nadam se da sam u pravu. Ok, idemo pa da vidimo gdje ćemo da završimo. Goriva imamo, vremena imam još uvek. Doviđenja. Jedna stvar je sigurna, ova vožnja će također biti mnogo dobra za potrošnju i mislim da ćemo ponovo imati da ovako lagano ispod 3 litra. Sad ne znam da li će biti 2,76 kao što je bilo nakon vožnje do Divčibara i nazad. Mada nije isključeno. Uglavnom vozimo po ravnom, uglavnom je brzina tu negdje oko 90. Bilo je par malo onih naseljenih mjesta i to, ali na ukupnu kilometražu, a to će biti negdje oko 300 km, ja mislim da će da se dosta smanji prosjek, tako da će da bude to super. Ja trenutno pojma nemam gdje sam. Ono tamo je Fruška gora, to znam. Tamo je negdje Mađarska, ali još uvijek dovoljno daleko. Ovo ovdje je neka deponija, tako da ćemo malo da požurimo i da prođemo pored nje. Dobre. Ne mogu da vam opišem koji je ovo miris. Htedok da kažem smrad, pa sam se onda setio svoje profesorke hemije iz gimnazije koja je govorila: ne kaže se smrdi, nego neprijatno miriše. Tako da ovdje jako neprijatno miriše pored ove deponije. Ali dobro, sad smo je prošli i sad je već bolja situacija. Super, ulazimo u Žabalj. To smo i htjeli. I nadam se da će u Žabalj da ima neke putokaze prema Zrenjaninu, da ne moram ponovo da uključujem navigaciju. Kuda? Jedno neka žuta tabla. Kaže. Ne kaže ništa što meni treba. Bačko Gradište levo, Šajkaš desno. Ajde, dok je crveno, da ja uključim na brzinu samo mapu. Ajmo ovako, Zrenjanin, directions from your location, start. To je bilo brzo. Aha, da, treba da idemo desno ovdje, okej. Pa što onda ne piše Zrenjanin nego Šajkaš? Samo da vidimo, sad smo na dobrom pravcu i smjeru, jel' tako? Aha, mogli smo da idemo i pravo. Ništa, nema veze. Možda sam se izeznuo. Da, mislim da se jesam zeznuo. Nema veze.
Malo da se provozamo i kroz Žabalj da vidimo kakav je. Mislim da sam na onom semaforu mogao da nastavim pravo i da bi me to tačno izvelo na put prema Zrenjaninu. Ja sad pojma nemam na koji put ću da izađem, ali sve dok završim tamo gdje sam krenuo, meni je to sve super. Ja mislim da bi to bilo to, da polako izlazimo iz Žablja i da ćemo uskoro da skrenemo levo na nekom kružnom toku, tako bar stoji na navigaciji. Tako je, Žabalj gotov. Evo ga Zrenjanin levo. Taj putokaz mi treba. Specijalni rezervat prirode Titelski breg je pravo. Ali ja mislim da mi se to ne uklapa u rutu nikako. Mogu sam i da presečem ovdje. Šalim se naravno. Samo trenutak. Pošto mi je telefon na 40%, ja ću da uradim nešto što sam rekao da neću više raditi. Ali kad muka natera, da uključimo mi njega da se puni, pa makar bio i ovaj kablić i preklopljen ovim vratima. To je to, ajmo sad polako mi u Zrenjanin. A prva sljedeća investicija, kao što rekoh, je USB punjač koji može da se stavi tu negdje i da se sprovedu instalacije dole do struje od skutera. Ok, ovdje ponovo imamo prilično jak bočni vetar. Ne sviđa mi se to. Moram da se nagnem u desno da bih išao pravo. A ovdje se vozi 100 na sat, boga mi, na ovom putu. Iza mene je kombi koji bi išao i još brže. Gdje žure ovi ljudi? Lep je, da, polako. Ljudi, 200 km od polaska. Što mu dođe otprilike 2/3 puta, više manje. Samo da nema ovog bočnog vetra, samo da njega nema, koliko bi bilo sve lepo i sjajno. A dobro. Krave u daljini. Koliko odnese mi kameru. Moram ovako da vozim. Brže vozim ovuda nego što sam vozio na autoputu. Jedna stvar se mora priznati, a to gdje god da sam se danas vozio, pogled, predeli, pejzaži, okruženje sabrušeno. I tu stvarno nemam apsolutno nikakve zamjerke. I to je stvarno ono što je highlight ovih, pa ne samo ovog, nego i ovih prethodnih par vožnji koje sam imao do Deliblatske peščare, do Divčibara, do ovog, Golubačke tvrđave, gdje god sam vozio, pogled je bio sjajan. Nadam se da je preko snimka moglo bar delić toga da se prenese. Ako nije, onda eto razloga više da i vi lepo sednete na svoje mašine i da krenete u ovako neke vožnje. Zrenjanin pravo, Žabalj levo i vjerovatno je to put gdje bismo izašli da smo nastavili pravo na onom semaforu. Ja vidim da ovdje ljudi baš ne obraćaju pažnju na ograničenje brzine, pa sad kako voze oni, vozim i ja. Reka Jegrička i znam da ovdje ima i neki kao park prirode ili kako se to već zove. Delovalo je zanimljivo na mapi, ali to možda neki drugi put. Ovaj put pravo u Zrenjanin. Šta bi? Evo je puče gume.
put je savršen, stvarno nema nikakvih zamerki. Po ovakvom putu, samo da nema vetra, po ovakvom putu bih mogao da se vozim apsolutno ceo dan, samo da stanem da dolijem gorivo kad treba i da malo protegnem noge minut, dva i to je to. Prelazimo preko, aj sad, Tise, je li tako? Tako je, Tisa. Zrenjanin pravo. Još oko 15 km. Ovo nikad nisam video onakav znak. 2 puta ukrštanje sa sporednim putem, ali nisu stavili znak na kome su 2 sporedna puta, nego dole ima tabla gdje piše 2x, 2 puta. Šta je s tobom bilo? Sad mu nije ništa. Mnogo mi je žao što mi biologija recimo nije jača strana i ne znam sad koje je ovo drveće. Koje god daje, mnogo je lepo i vidi se da je planski zasađeno. I to je sjajna stvar. Sve ono što je bilo bez vetra do sad će da nadoknadi majka priroda. Sad će da nas produva samo tako. I dalje idemo pravo, još nekih 10 minuta, 8 km. Mislim da vidim u daljini Zrenjanin. Tu smo, blizu smo. Šta kaže mapa? 5 km. To je to otprilike. Aha. Kakva pozicija. Provjeravaju kamione, izgleda, nisam video radar. Zrenjanin i dalje pravo. Sad ovako da vidimo kuda ćemo i šta ćemo. Kratka pauza samo za navigaciju. Samo sam stao na kratko da uključim navigaciju, da me sad vodi u Beograd. Što se mene tiče, goriva imamo dovoljno, nema potrebe da se dopuni bilo šta. Pa ljudi, dobrodošli u Zrenjanin. Sad ne znam kakvi su ovdje običaji, da li su ljudi navikli na filtriranje i na nas koji se provlačimo između vozila. Pazi, beli Peugeot da ne krene. Ne, stani. S tim gepekom. Samo mi treba jedna stvar, a to je da ovu navigaciju lepo okrenem. Tako. A sad mi treba da nekako navučem rukavicu ponovo. Ovo nemojte da radite. Ja sam trenirani idiot. Drž se svoje trake. Mala gužva kroz Zrenjanin, ali dobro, očekivano. Uskoro izlazimo, nadam se. Pa će biti malo bolje. Ovo je traka za desno. Ništa, sad ćemo da se vratimo u traku za pravo.
Lepo mjesto ovo Zrenjanin. Ja bih se sad provukao, ali vidio sam malo pre da je vozilo saobraćajne policije ušlo u kolonu ispred nas. Tako da se ne bih mnogo zezao ako ne moram. Sačekat ćemo minut. Ništa strašno. Deset 50, 4 sata vozim. Sa jednom kratkom i jednom malo dužem pauzom. Ček samo da me ovaj vidi. Može, super. Još jedan kružni tok pravo za Beograd. I ja mislim da onda izlazimo na neki otvoreni put. A usput ćemo da ostanemo i bez policijske pratnje, što je super. I idemo. Napuštamo Zrenjanin. Ćao, čao. Sad zvanim što napuštamo Zrenjanin. Noć Bečkerek. Šta mi je danas sa mađarskim? Kaže putokaz, levo je aerodrom. Pretpostavljam neki sportski aerodrom. Čekaj, šta beše ima? Ečka. Tako nešto. Možda vidimo i neki avion. Beograd pravo. Tako je. Još je rano da sumiramo utiske jer imamo da se vozimo još nekih 70-75 km. Ali evo u ove više od 2/3 puta, možda 3/4 recimo, ja sam jako zadovoljan cijelim ovim danom. Malo me ovaj vetar nervira ovdje u posljednjih nekih sat vremena ovdje po Vojvodini. Ali ako to zanemarimo, kao i prethodne dve vožnje, savršeno vreme, ruta jako lepa, drago mi je što sam odabrao da idem baš ovuda. Lepi putevi, za razliku od jednog dela puta prema Golupcu i jednog malo većeg dela puta do Divčibara i nazad. Ovdje su putevi bili skoro pa savršeni. Tako da kažem, super mi je bio ovaj odabir. Našao sam aplikaciju Kali Moto gdje mogu da podesim odakle želim da krenem i koliko kilometara otprilike želim da pređem i onda mi aplikacija predloži onako neku rutu. Mogu i da odaberem na koju stranu hoće da idem, ono sever, istok, zapad, jug. Mogu da kažem da daje prilično lepe predloge. Sad ja ako kažem 300 km, to ne bude uvek 300, nekad bude 250, 275, ali otprilike je to. I ja sam tu aplikaciju prvo iskoristio da probam, mislim ovo nije sponzorisana objava ni bilo šta drugo, samo eto delim ono što za mene, što u mom slučaju radi dobar posao. Ja sam tu aplikaciju iskoristio, odabrao da hoću da idem od Beograda na sever. Ja gledam, evo milicija. Da hoću da idem na sever od Beograda, da hoću da pređem oko 300 km i dala mi je ovaj predlog. Odnosno, inicijalni predlog je bio da krenem u suprotnom smeru preko Pančeva do Zrenjanina, pa onda da idem u Novi Sad, pa u Temerin, pa u Novi Sad, pa u Šabac i onda nazad za Beograd. I meni je to inicijalno bila ok ideja, s tim što sam u tom smeru od Novog Sada preko Fruške gore prema Irigu, Rumi već išao nekoliko puta i onda sam htio samo da okrenem da idem u drugom smeru. I da vam kažem, drago mi je što sam to uradio, malo je bilo zanimljivije, malo da promenim ja i za sebe, a i za vas. Pod pretpostavkom da gledate redovno moje klipove. A putevi me oduševljavaju zaista i kako se vozi na njima,
mislim, ne vozim po ograničenju, ali niko drugi ne vozi po ograničenju. Sad ja računam, ako ima policije, neće valjda baš mene. I ovo je otprilike neka brzina kojom bih ja i po autoputu vozio. Ne bih baš onih 120, 130 ako ne moram. A ovdje nemam taj pritisak da moram da vozim 130, da nekome ne bih smetao. I onda mi je ovo super varijanta. A još i ne platim putarinu. Tako da, eto, svima lepo. Sad imam levi vetar. Taman malo da mi vrati kameru u početni položaj, pošto mislim da je onaj desni vetar uspio da je rotira malo u levo. Eto, jedina negativna strana kod vožnje skuterom je vetar. Sve drugo može da se podnese i da se preživi. I kiša, i hladno vreme, pa i velika vrućina donekle. Ali ova vetruština, od toga ne možete da se sakrijete, ne možete da smanjite njegov utjecaj nikako. Za kišu mogu da se obučem, za hladno vreme mogu da se obučem. Za toplo vreme ima letnje opreme, nije baš kao da sam u šorcu i u majici, ali ajde, podnošljivo je. Ajde, ako je sneg i led, to opet postoje vjerovatno neke gume sa kojima bih mogao da vozim. Ali vetar nema leka. Ali me udari. Ne znam za vas, ali meni mnogo lepo. Koliko god da su ovi putevi možda za nekog dosadni, ovako pravac, bez krivine po nekoliko kilometara. Ja sam nekako u takvom raspoloženju da mi savršeno odgovara ova vožnja. Naravno, prija meni ono da idem po planinama i po krivinama, Divčibare i taj fazon. Ali ni ovo mi uopšte nije strano, ni ovo mi nije odbojno. Samo kada vama u susret prođe šleper koji također ide 100 na sat i kad vas taj vazduh zvekne, to mi se već ne sviđa. Čoveče. Isečen asfalt, a ove oznake pale, ili ih je neko sklonio pored puta, ne verujem baš da su same odšetale sa strane i legle dole na zemlju. A sad neko da naleti na ovo, vidiš, ovdje ima označeno. I sad ja da naletim na ovo sa skuterom, ne bih se lepo proveo. I ko zna koliko to stoji dugo ovdje. I koliko će im još trebati vremena da stave tih pola kvadratnog metra asfalta ili koliko već. Evo i ovdje. Ops. Da. Dobro je da je obeleženo crvenom i belom bojom. Šta puštam ja malo ovog sa kombijem da se udalji od mene da bih video na šta nailazim. Evo i ovdje još jedno. Ali nema pravila, nije samo sa jedne strane puta, nego očigledno gdje god je put bio malo oštećen, oni su ga isekli i ostavili. Tako se to radi kod nas. Evo i ovdje, na obje strane puta. Desno se ide za Titeovski breg. Meni je to sad malo daleko i ne uklapa mi se u planove, tako da to ostavljamo za neku drugu vožnju. Malo ću provjeriti ja i na mapama šta ima tamo i da vidim inače na internetu šta ima tamo da se vidi. Pa ćemo se možda provozati do tamo jednog dana. Šta je sad? Eto. I tako sad, ko zna koliko još dugo. Malo levo, malo desno, vidi. Op, op.
Zašto sad ovo stoji ovdje? Strašno. Putevi Srbije ili kogoda je za ovo zadužen, sram vas bilo. Ne znam šta drugo da kažem. Pogledaj. Sad koliko god bilo lepo ovako nešto da se gleda, da se razgleda pored puta, ja se iskreno plašim da i na sekundu skinem pogled sa asfalta, jer ko zna da li ću opet naići na nešto iskuljeno, isgrebano, iskopano. Da li je obeleženo, da li nije, to je pitanje. Bruka. Evo nas u Čenti. Beograd, samo pravo. Sad ovako, ja bih možda mogao, pošto je na 55% telefon, više manje znam sad kuda treba da vozim, a imam putokaze, možda da isključim navigaciju, da ga skinem sa punjača i da punjač prebacim na Insta360 kameru, čisto da bi se i ona malo dopunila. Sad joj je baterija otišla, a mrzi me sada stajem da vadim novu bateriju, da menjam, lakše mi je samo kablić da zakačim i da ga tako punim. Pa da uhvatim još neki kadar i sa te kamere. Šta mislite? I to bih mogao da uradim upravo ovdje. Sad ćemo da samo pomerimo sa puta lepo, da ne smetamo nikome. Tako, ništa, sad ćemo da taj kablić prebacimo. Nije lak posao koji ja ovdje upravo obavljam za vas. Tako. Idemo. Napuštamo Čentu. Pogledaj ti to. Dvoje mladih zagrljenih. To vam pričam, taj udar koji osjetite kada šleper prođe pored vas. U daljini vidim Avalu. Vi je vjerovatno ne vidite odavde, pogotovo ne na snimku. Vidim, čak mislim da vidim i istočnu kapiju Beograda na Konjarniku. Mada mi imamo da vozimo bar još jedno 50 km, ali eto, vidi se polako, nazire se cilj u daljini. Šta je sad? Aha, kamion skreće levo. Malo tišine. Ponovo mi se odlepila ova leva nogavica na ovim navlakama, mada ne znam ni što ih više nosim, i onako je dovoljno toplo. Ali ajde, neka ih sad. Malo da usporimo, malo da odmorimo glavu opet od buke.
Zašto sad vozimo 50 na sat? Ja mislim da za ovim apsolutno nema potrebe, pogotovo ako imate skuter. Tako. To je već podnošljivije. Sad ovako kaže desno Zemun. Ja mislim da je to put kojim bih ja hteo da idem. Luka Beograd pravo, Luka Beograd desno, ok. Zemun desno, ali to je autoput. Pa mislim, znate šta? Nije ni autoput toliko strašan. Idemo tuda pa ćemo da vidimo gdje ćemo da završimo. Malo improvizujemo. Gužva, velika gužva. E pa ne bre, ovo je taj put koji ide prema Pupinovom mostu, ja sam glup, ja sam se malo dezorijenticao. Ok, super, dobro je da nisam nastavio pravo. Eto, kažem ja da je trebalo da ostavim navigaciju da radi. A dobro. Ogroman broj kamiona koji ulaze u Beograd. Ne znam da li je ovo normalno u 12 popodne. Što da nije u stvari. Rade ljudi svoj posao, voze kamione. Prelazimo Dunav. Evo nas na Pupinovom mostu. I približavamo se Zemunu i Beogradu. Sada vidimo kuda ćemo. Ok. Malo da oladimo. Pošto je on stao ovdje, ja mogu da stanem ovdje. Mislim da je to potpuno legitimno. Sad je 15 do 12, ja mislim da negdje do 12:15, na primjer, mogu da stignem kući. Savršen tajming, savršena vožnja, savršen dan, sve je savršeno bilo. Sim se ponašao savršeno. Trenutno je na 3 crte goriva. Svratit ću baš na benzinsku pumpu da ga dopunim, da vidim kakav je sad sa potrošnjom bio. Očekujem tu negdje oko 3 litra. Bilo je dosta one lagane vožnje, 80-90, ali bilo je i malo gaženja, 100-110. Pogodi me nešto u vizir. Da li može tamo neko provlačenje da padne, a što mislite? Ajde, probam. Kamion iz Moldavije, čoveče. Da li možemo mi ovako? Možemo, sjajno. To je kriza srednjih godina, nekad ja kupim skuter. Ljudi, 301,6 km. Svaka nam čast. Svaka meni čast, svaka čast Simu. 300 km u jednom danu sa, pa, ajde da kažemo koliko, 2 pauze, je li tako bilo? Loše sam se prestrojio, to je trebalo malo kasnije da uradim, ali dobro, šta sad.
2 pauze, jedna za sipanje goriva i kupovinu vode i kafe i zamenu baterije na ovom snimaču zvuka prokletom. I druga pauza je bila tamo negdje pre Zrenjanina kad sam stao na nekih 10 minuta da nešto konačno lepo pojedem, popijem, protegnem malo ruke, noge, leđa. Znači ukupno sve manje od pola sata pauze tokom ove vožnje. 300 km za, evo sad je 11:50, znači za nekih, pa ajde da kažemo 5 sati. Sad da uđemo u Beograd. Neuobičajeno velika gužva, ovo očekujem da bude ovako obično oko 8, pola 9 ujutru. Nije petak, pa da kažeš da su ljudi ranije krenuli negde. Ne znam. Ali dobro, mi nakon ovih 300 km, da li ću sada stignem kući 10 minuta ranije ili kasnije, to mi je potpuno nebitno. Tako da neću nešto ni ja da se mnogo glupiram ovdje. Gdje mogu ja ću da se provučem, gdje ne mogu ja ću da... ja ću da vozim u koloni. Ne volim da radim lane splitting, odnosno da se sad provlačim između ove dve kolone vozila u pokretu. To može da bude dosta rizično. Lane filtering, odnosno ono provlačenje na semaforu kada stoje i jedni i drugi, to mi je u redu. Čak sam i video negdje, ne znam u kojoj zemlji, u kom gradu, video sam da postoji posebna traka širine recimo pola metra između ove dve standardne trake, posebna traka za motore, gdje mogu da se provuku upravo u situacijama kad je neki veći zastoj i veća gužva. Samo da mu izađem iz mrtvog ugla, tako. Idemo ovako, ovdje ćemo levo pa na most na Adi. Ako ništa ne budem zeznuo, ako slučajno ne formatiram neku karticu u kompjuteru ili tako nešto, bit će ovo jako lep i jako dugačak snimak. Sad već razmišljam da li da ga sečem u 2 dela, da li da ga ostavim u jednom delu, pa vi gledajte kad šta stignete. Smislit ću, vidjet ćemo. 2 Puma kačketa. U Peugeotu bez kačketa. Jao. To je bolelo. Neka buba mi je uletela u kacigu. Čoveče, ali zabole. Pih. Vozim ja sa otvorenim vizirom. Kako me ubode opeče, ne znam ja šta mi je radila. Odvratno. Idemo na pumpu da sipamo gorivo i da vidimo kakvi smo bili sa potrošnjom. Inače nije uopšte pametno sipati gorivo ovako dok sedite na skuteru ili na motoru. Može da se zapali, može da bude nekih tako gluposti. 6,70. Potrošnja 2,98. Ček sada ga resetujem. U stvari neće ga resetujem, aj baš da vidim koliko će ukupno napređem do kuće. Ako vam treba dobar skuter koji malo troši, to je to. Kakva slika, čoveče. Svi izašli na ulice skuterima i motorima, lepo vreme. Za nas, za koje sezona traje 365 dana, to znači da sad mora malo više pažnje da se obrati na retrovizore, na ljude koji se provlače sa leve i sa desne strane. I još jedna stvar koju sam htio da vam kažem. Evo, 315 km, još kilometar 2 do kuće. Neću da sad ispadne da sam ja tu neki
ne znam nija kakav vozač. Nisam se umorio uopšte, sasvim se lepo osjećam. Osjećam da bih mogao još ovoliko da vozim bez problema, samo naravno uz povremene pauze za razgibavanje, za vodu, samo na svakih možda 200 km po jedna, tako mini pauza od 10-15 minuta i ja mislim da bih mogao da vozim koliko god hoćete. Naravno, mislim na onakve puteve na kakvima sam vozio, gdje nema velike gužve, gdje može da se vozi normalno 80, 90, 100 na sat. U takvom režimu saobraćaja, na ovakvom skuteru, nikakvih zamerki nemam, nikakvih pritužbi nemam, sve je bilo super, sve je bilo sjajno. I što se mene tiče, mogao bih da ponovim ovu vožnju kad god hoćete. Ali vrijeme je da se polako vraćamo kući, 12 sati i 9 minuta, znači oko 5 sati vožnje, malo preko toga i 316 km će biti kad se budem parkirao. Sad, kao što rekoh, ajde 2 pauze od po 10 minuta i ovom sad jednom ovim stajanjem za gorivo. Savršen dan, savršena vožnja. Ništa drugo nemam da dodam. Nadam se da ste i vi uživali na ovoj ili na ovoj kameri, nemam pojma gdje me vidite. I hvala vam što ste bili sa mnom sve vrijeme. Kao što rekoh, vidjet ću da li će ovo biti snimak iz jednog ili iz 2 dela. U svakom slučaju, nadam se da je vama bilo uživanje bar upola koliko i meni. To je to, vidimo se. Čekaj, podignem ovaj vizir i ćao.